Pio tatu atasi ni tayao. Ya atulu untuk saham untuk mereka. Ya oleh si Pio si nanti pas dan mau kaya ni mereka tanah si yo macam boleh bisa sih umur biaya mau ada cuma ni tayao. Biar umur tu oleh operasi mungkin jangan boleh jual macam apa ini tu jadi mai tahu ini tu operasi ini tahu ini orang bos antara ini oleh amat dia semua kita nak ini oleh communication liaisons forum or network o se tamo fainalea o tamea tuai tatu utana pili tulangalea o pasolina o whamatalanga whamamonga pasilasiana ale malu ele ngata i le tatu atunudu a tele mo le tatu silafia whaima whaavai o kolo kalame ia sosuani whamama apena whaiulu monga le atu papel ko mo si fia e tanto ana o e mo se le tanto yo le panas je va mo tu ya le mal mo le pa ai mal o le accountability ma le transparency a social thinking o na to e pa o se le tu le o si le ta o le tanto pa tasina i ma fa mo o si fo nei whainu whawai o amata mea tuanuta koe marapani mai na peneta ai pēru masani nei tātou watunu so se pātasina ia e mō marama o pāwhoi o pātai na pīna i tātou te mārangi mea leo te tāpai na pisuma ti a kono o ia korea o le sui o kusisi name tāna wema e Deputy Chief Executive whionga le nasioa mō se whamanu se au o rima nai ia i le tō tō tasiri ni inga manu o tāna muna anita o nei maso malapa se i ho e le whapapapa a whiro i whatau whātu tātou mātana ni tāu e le talamana ia o tusi o e rosa uerono tāu e sūpānu mai ko su mai ba o ta vai ta lai fai newspaper store no da fai news ki ko ro na kai mo ya na asuma na ta mo ya us da fai ro na ta fi vai ta le fio vai ya reto o ta ta ya na o le si nga ngau e ya we e fai ya ma fe a we ro le tu o ora to ta ta ya mas ya esta ya sa tu ye yo o yo te te a we ia le fe au nei mai te le se to mo te fia mo ia ko fa ma si ni ta o la mo running for purpose te ni to la ia tanto e masuna no ya mai ka la yo ki to mo wa ka la fe ki ni no se ya mai le ta la ta e masu si ko ia si ka wa no mo ki le yo fa ni si a ka mo e o no ma no ya mo ya le fe au mo le tu le ala yo ta mo yo dato nga wenga le ngate tau mo le yo fa mo evidence based the legal research timely accurate ka fa mo na tau tu na tu le mo sina ta ru te ma to ta la na mai o ka mo nga ka ai masu le ala la tas ya la e sela was ko mo us ma ku le masu mo mo o fa la ya quick fix up na lo e masu o le no ia na ia nei mai tan a le o Facebook social media o so e mai news ai eu ta mo sa o to mo le e ma ta vela ia e ia na sa le wifi na lo ko i mo masu as a save on kana
Ala tumatala tu whakawhakera ina hei a kora news. Asi tu whakatali na to usi kome na loto ma atu tala. Ia mana muli ai lomo na tua nei tai au tato o mama tato ma lo na whaine tu. Ia mana tua nei o a e whea. Ia wakula wali ia o kala whiawhia. A kala kusimu whakao mo ia tāta. Wala manatua wali ia o ora toko o manu ma lori tu tau a tāita. O whaia inga o whasiutia so ai kani o o ea tu. Ia o se whakamanatua nei tai au ia whaine whamalosi a te tātou. Running for purpose. Ka awhinga meo quick fix. Tua leo o ave e whea tātou te tātou. Mātou koto le nei tai au, mātou tua, e mātou te mana tō pēro o rofa mara o wane leo o te tai me Yesu i fua o watumu. Me nama le awana maro, whono sui tō whia, mese koe te pāra mio na kāpeneta. E meso le mātou watumu, mātou e whamu mai a ino mātou tua, tōnu mawhio au, mātou te whawhoi atu e mi inga i te oe. Iei nei tai au la nuenga o fufu e ina e mati o mātou o tua, o tu e whātunanga ina ia solonga le leile tu ina atu whāmomongu tonu. Sāo ma atu o toa e rotu ina ia mauti noa e malama Samoa, ia mātou ngāru e whaia le uma e whāmauru e nai o ingo na mātou te tālo, whātasi mai lo o nganga me le amatanga nei mātanga se i o oiro na whai wina, whamia mātou o tunu, whamia fōi furuso Samoa le nei tai au. Ono Yesu mātou te tālo tuai. Amen. Hapte tonight, I lift up the ina o ea whamai patisina i a Alplana, ti maina e mora ti minega o yokere i o pisi. Ia se Presbyteri o lewa whawhole tua i le tauna monsitia e le lia wā. Ia e whapena fo i stou tau tau e whapale ai ni asu. Ma tātou whatau ia o le nita wā whiana o tātou pene nita e au. E foi o loo whawhong ai mo mai le tunu o loo alai o tātou ngā wene tai au nei whawhong ai Samoa. E ono whatau a le tātou ngā wene le. E ngā wene le le whaia mo tātou e whaia mo le tunu o loo whawhong tātou mai. Me la lea ia e whatau whatu i tātou tau whiana nei tai au. Ia le maua e totele kanto o e tau awhiana nei o tātou assistant chief executive officers, ia e whakefo i principal officers, ia o i lātou whai tonu ia o i lātou fo i olo mua au, i le tui nātou whautuanga anō whawaea i taitai o tāna wenga o whakurunga o whalapatontu mo te malo e misfui o tātou ofisa whawhawae o tātou malo, limas kurua, ia o leo te wai te fōi e whapenano me o tōnu tātou malo nei. Ia whamalo whawhai atu i le nei la o whai o tātou whelo iai. Ia si o tātou soa kule o tātou visufia. Ia e o tātou whinangalo o natu. Ina i e sā matamati ngā wena nei. O le tāu o tātou ngā wena nei, i leo se ngā wena whito a tō manatu nafi e whito a whau i si teimi e reo mao. Nātu mana tu e tātou e tasi ar kei wei e tātou malo. Mai a e amtama e le tuto tasi tātou tuto. E whaalo i tua a tātou whamtalana i le tuto. O sa hati. E kamen ka sete na. A whiso e whasu kitu. Mona winga. Whasu kitu. Lima sepuluh na winga 10,000 whawhae ai le tuto tasi tātou tuto. Ai siara na tu e te tai na te mi whawhae i le tātou wena ni usama. E ina ia mautinoa e tuinatu whautalana ne tuto. I mea o whaatino e mamo. Mai e mututo tasi le tuto. E a whewisa o sumanu o nāti i o matimati i o kwa whaila malo. Santu lai mai teimi na ia e le tuina o whaamtalana e mai tātou malo
ingala ia wau tu sana na wena nei whawhitai fo I tua wa tisa o tātou o mātua sa o nātou sainu su tai au I le ngā wena nei whamauma ma tā pena le matu I nātou mō le sifia le tunu ia sawa ilawa le lua fesu ma lima na tiri o ton timati whauma I tātou mālo whauma kabinete le lua fesu ma lima o fito sa tatua I le sana matimatina o le whatinoina o le anava tātou mālo o tawhara loi tātou le government officials ina ia whae loa I le tunu o tātou mālo o whatini matani ia visiri o tu inu mai e tātou mai I whaseolau I mea o whima mai o sana whaana lua fisulima lua fisu fitu lua ke sifuma lua fisuliwa sa tau tā pena ai le tātou tā rema pāmima kabineta se whaapaa ina ia whaea se whaapaa ina ia mawhai o na whaatino e tātou mawena I pameo o whenaro e mao ia ai o tāpe nana fu I na whaapaa sa tātou tā e le tūlanga o le nafa tau ape o na tāwhu I tau ape a le tātou sāmaki e maralana le awhi le kuawhisu mora iwa ia sa whamaonia I loa kabineta ia tātou whaawhaa lea o le communication strategy lea ua mawhai ei o na tūwhaatasi ia mātiri sana matimati ma sana una ia ngā luena tātou o ngā luena e le tuina tūwhaatalana I le tūlongo election ngā luena Petino I official Pāmima kabineta election ngā luena e whakatua I se tūma mai o tamawainga Sforma tuku I tūma tamawainga o government sectors of the economy election ngā luena e vitua nā o ni nei tangata o ngā luena e whaiwhatasi o le term whaamai kabineta collective responsibility of all of us government officials o le ngā luena le nā lea lei o nā I mauai le upu lea o le tawhatolu whi whatau ngai o le tātou ngā o mai sea lea mai siaki mai lisi vaenga e mea lai whai lisi vaenga e siaki mai e pāmene mea lai whai executive arm o kama le hei tātou pāmia o ngā kabineta ma tātou umala o le malo siaki mai e pāmene mea ngā le whai tātou annual reports mea ngā le ika ku whasolo te o se fisi mai pāmene mea tātou wāre a kāko mea whai o tusa mantula whonga o whati a o le leira whaongata e tupe o tu ina mai whatau I le lalo tā whatau o tupe e whana ioi e tātou matatia na whatu o tātou targets ina I uma e tausa na whatupe o lo o whai o tātou whape atu sa au sia a tātou whana naunga ma tātou matatia sa siki ia o tua wha I tūranga o whaamsipi I whaatula whono ia o lo tō mai le si tūma vai o le tāwha tōru tātou whaina maro o le whaamsino ai o le mea siri o na taui umai vaenga tāu umanei o le tāua I ngā sāmo o lo whapena o na mafuai o tātou nei o fisa nei o tātou maro mai o le ala fwina e leo whaatau ia seso sisi o tātou I lalo maure nei lo tātou a whaupera tausi o tātou o omna public service ma o tua mai o le lalo tua fono komisi ma tuna fono e aina ia ia tātou whaatoka o ofisa whawhamai o tātou malo ma tātou nawhatausi o tātou tawhaioi ma tātou ngāwe mea o whati o tai awa me o se tai au fō o se o tai au o tātou roi fōne o tātou o communication officers a tātou mana. O tātou o so'o a tātou mana. Tātou. A le an whawhataire I whio mai whaurunga o tāna wena o whatonga o whis whawhapai ia I le sapa I tari o sa mātou tualawantu ma sa mātou whatara kula. Ia se I a whiri le tai
ia whapena whita nana sui e o mai whono ne. Ai sea, le ama whono nei, o leo la atatu amteina nei, o le aseki e tuai, ia le sana una ia ma le sana whaamarusia, o tātou ma le tātou tāwhaioi, i le whaailoa i le tino, whaailoa i a Samoa, whaailoa i le Pāmene, whaailoa i le Whaamisino, whaailoa i le Pāramia ma kabineta, whaailoa i tātou ofisi o lo li poti e tātou, mea o lo whai i a tātou tāngare. Tō moina tātou whaamomoe. O leo toe nā tia tele ia o lo tau o whenei ni tātou neas. The advancement in technology is a benefit to every one of us. O le suinga o iei nei ia fisotaina whanei na bō, fisotaina whanei tele babe ia o si tūtau o tele mō tātou. Ia ngata e tau whatau o whiai, whatinu o bisinisi ia e titono le tuno. Vape io no watu i tale api, vape o mawhao o watu ngā wera, vape o tali atu le malo, ia i teini o e mō mia i so i teini o whaolanga tūwha fose, ma teini o whaolanga matu i aha. Lea mana ni mea o tātou saki nei tūpulanga nei, o technology leo tūpili tu lea sisi e cell phone i tono whaolanga nei. And why not? Tāruko. E so ni tele mo tātou. Ai, o tele fo i tau, o whenei nei ma tātou le ngata e tātou alalangi atola, ia ona ua abuse, po ua whaonga whale te tau, ia meni tui mai tātou te whaongai. Tolu aso tau ai, sa whai ai le, sa whatino ai le, ia le whono al cyber security o rai aso ne, le o whaalo nei whaelo nei na i Samoa, le Cyber Security Week. Pe ona whawhena te tai ai i le tātou i tū mamai o soteina ma whaamtalanga technology, Ministry of Communication and Information Technology. Le alai whaoa mei mai aso nei. Mai tau tia i tau sa whaeloa i amtanga sa matu iai, i tau sa iai. O aso umalawa e peo na mai e whika si e whaase lau soli ngā tula whono, i le aso whaase lau soli ngā tula whono, i luma o pena te whaelangi mai whātinoina, e whātino tanata, e a whia ai le ngā oi o whawhai mofi, le ngā oi o whaamtalanga, tā ua mai e tātou accounts, ia le whaase se o whaamtalanga, ia pe mawhai hoi wana whapea, e hou ransom se atunu, mangi system se atunu, pe ave whaatangata o taua, ia sistema o loo whaangai o iai se tuku wātoa, e whaangai o iai ngā lura tau tupe, e whaangai o iai ia tūlama traffic lights ma mōli i te tasi, whaangai o iai health system o mea siro na whaangai mo i tunu o mōsoi fu mara o neu tanata, whai mo fia tanata e tō tasi, pōsi kurukum tanata, ona nofo mai se waipa nono o lang, ia ma ave whaatangata o taua o tātou system. Ora tau tianga o iai ia songa whalele leo tanata. Songa e tau la o i mea whalele leo, mea whalele tō. Ia mai whapena e pe ona whola manino e whio maa le tua. O aso nei, leo tātou ia so whaikata. E alufora tanata i antia. People become lovers of themselves. Ua alufora tanata i antia. Whainga e ia mea e na te iloa e le leia i mōna mani. E ala nai mafua e tātou tau a whianga ni. O le hao tātou anau tau, o le tātou anau tau, e na ia whaailoa i le tunu. Nā luenga o tātou whaatino. Ma i o tātou whaatino i le tusa māla o tula whono. O lo tātou mālu lea. Tūlanga e pio na whaailoa tūtou wan mei maena. E le umi telefoise e tautalanga. O whaatauto atu i nā, ia tātou sinta wape o kako key objectives o tātou nā wena nei mo ua, e na ia sana una ia o tātou sotai, o tātou so uku wāwāra lata, effective communication and productive partnership.
ele uko whana that to sustainable development goals, durable partnership, genuine partnership. Ele ngata e whaita tō ngā rue whapāna whatasi, and a tauna yese element of trust. There has to be that element of trust. Without trust, ele ai am sisi e fia mwhoi ngā rue whatasi. Ma ngā rue ngā communication, o ngā rue ngā whaso uku, e a fo i whamai I lunga o le whatuatuaina o lesi. O le whaira e whapia atu, I can share you this information because I can trust you. Ma le ala whaka whainga ka ai, I isi uta ngā rue ngā whaia e kui kuia ngā rue ngā nei whatu la whanu. Ia e whaia fo i lesi seka mai, e lea whaia mi nisa ko mea se lo le whatanga me si lo. Le whaia fo I lesi kouma singa o lea kuri e kuaraka, whakani e le kuahama mō si lo. Whama singa o lea whakani le tuko kuarakani, whakani o lea mahi le si I le kauma mai. We cannot wait. E le tau le whaatani le tunu, I se tali e a fo I olo o a tautau mia I a tatou. O le tatou e pe o na Samoa ia te tai o malo. There is nothing to hide. Ia ka kuma ku pe. Ai se na ro na ro ki ka le fai so uma. E wa ku spot check e wa e sia ki uma ko ia mea e foi mai I me fale ko na ro na komisi o fati. Na ro na Ministry of Public Enterprises o fati. Na ro na fu no mo ki ko fati. Na ro na a CEO so uma o fati. Sia ki uma mea. O mo ne is fati. Mai le tau ila ona tau mia ia o tatu tau atu I le tuno ma tatu so tau ma I fasala o tatu na wena o fati no na ua e na ia tatu tau fai ina iona ia tulanga o tu ina tu famtala moni factual information famtala moni le tuno ele o famtala fa ele o famtala e a foi e te manatu e a o e a ma fatino e a noa manifama minga o te leo me fa penale with more social media. There's so much rubbish on it. How inei tu inatu famtala e tu inatu tatu famtala e a noa famtala moni famtala o una verify o una fama minga famtalanga o la tu sia le e tu sama o tu la foro to ya ina ia mati ta to na wena male ai fasala tu jo vai tu la la mai ko ia suba ia stasi fo o li tu to no le fasala le suba tu ia nai ta fina la tina ia o le coordinator tatu na wena to le professor o tatu malo eu stay for to verele ma to mai stesi for o sui mutua ia o le officer o tatu ai fasala o le na ele o tele o meu te papai e pe aga ko ai do e fasala pe kana kale pinta te ko I ka ko pilisi ai o ka ko o mo ka mo le to singa le e o ko me ki ala switch off. Sa ko le fu iste ni va pena. Pa me le fu fi. Le ya ka mo ko fa lo to fa le. A ku mo lo me uni ko ka mo ko me ki ala pena ko is. Ya ai o le lato na o taui rato ngana o taui o ngana ale infasa o sia le o lato le feito to ana e tu ina tu fa na I tu I tatu tu mai e o ma fiso la wa fenda es por sa no fa all over the world and you will be surprised to know that someone is living in Iceland in Greenland up way up north in Alaska monto tele lato ya o le tau na le ua fa le tono tanto mai o vai nga na I le tau fa fo mai tato vai nga lona tau na ya o tato sini o tu o stai o na o tu le ia I o le
o le ngāruenga o le whātinonga o le ngāruenga na nai o ia na tauwhina o ia na o le awhaia le tātou coordination o tātou ngāruenga. Ia, ai mātou te whamausia tu o le ua mata i le so ia o na amatu ia pe whaula atu ia te o tau ia o tau whanpemfo o tau so'u a o tau tana roenga wha tau mātātou mālo. You are communications officers mo tau tana roenga. O ngā roenga la, o le ale le mea langa mai e so se tūtino e media ia o ngā roenga tāwhina lea mo tātou ofisa o sāwari ma so'u e so tai sa o tua ia o tau. So tai sa o tua ia o tau. Whamara mōre si a mai sa tani o mea o tari la whi mai whai uran kabineta e lua sipu whai tu lai tu ingantu ia te o tō e tō te tani mai ai 24 hours a whai la o tari iwa nei e langa mai e se pepa pe langa mai e se TV po se le te o this time tomorrow o kauna au ka kukati o la ruenga na tātou whai nona winga na tuka turo le tari e whai e oe le suesuenga po le research pe whamau nia nei mea pe ngā o i hia sei mi mea po i karawhatuku a fai lo tala fatuku e fai mo fia lo reina lo fio mai le mai te pule po si o le mai tala le o te fatu atu mai me o tala fatuku o mai mau e la ave tala o ya nai o tala fatuku ya o a fa pia o se vai no lo a fia ai ma satu ia le tana lo na po fatu na fai lo tala Fatino le leila utali o na ave la ia CEO. This is the process. This is how the process works. You take it to the CEO, and then the CEO will review that draft response on that media issue. I fai uma bene como lo fai kula. I fai bisi kere CEO pe fama Madam CEO CEO fama mo e kaua bene o fatino na cabinet e su fai tula. Koe kulei, ngā ruenga nā liaison officer, communication officer. A mai alo, o nā mai loleo, o ngā pasi mai loleo tali nā pasi sawa i tātou officer so ukuman sāwani ia tāwhina nai lawe, o ia nā te whaile release. O whakawhamai tātou mawhtanga. That's the process, that's how it works. Me foi nā nei i te whautu atu, sa koe stei o ia i ngā ruenga. Si awar kusiangi novels, awar kusiangi novels e ka kukari, awar foi ngi kusiangi upu too academic. E awar koe whapenge e leo, whapenge e o bio. E lei mo se si mana mai e leo se whai ngā upu foi le tau mai, o le lei ele se vocabulary English is not. The media is about straight to the point and very simple English. A whai le mawala mai tangata i mena i tusi o. Ia whamana mo le koe kusi. Wa a mai nei, e koe kusi ko i mako. E a whi le manino. Both Samoan and English. Whapena tātou ngā rue. O le whautuanga mo le buli, whatau tātou ngā. Whatau tātou ngā Samoa. We are serving Samoans. E le whapefo o le tunu uma mara o male tu ulang sa o male tu ai o le fotuanga ma le fatunu ma ka beneta fa mata tu man sango so we use both languages ai fa bo bo anta tu man sango me voi la me tu foi atu ya ka ko wo fa penge form le fa sei e fa sa ko ar sai yeah, interpreters. So we go for to take the region Pacific Island Forum leaders meeting. But Penavo in one. Ma isi form tentili. Afai ai sa na kai fasai na. Ai la ko interpreters. Wala tu wala lo ya tato fa mo mole. Te tu na o tato fai na na sa mo. Tato te lo fai na na se tu na fa so ato. Ma afai fo e te le masai na fa sa mo. O te au mani a te oi, whasamo. Le mai te o lo tu e buku ia le ma funta tu whenaro. E ki le roa kwa masau nanu tu e tu i nana tu. Whafong mai la nana tu.
Samoa. E fai kau. A Samoa o ni ai kau fai kau. Ya ana tahu na. Fai la press release mai we expected it to be in that press release to be both English and Samoa. Very good English and excellent Samoa. Ya o mamana we are to ele nei aso o la talo na fai ni ai o tawa fia. Ya fama lo sima sama timati tanto ngalwe ya tanto fasoa fo ti tanto fa on foi. Ya ni me o no fo mai ni ia ga sa u ya lato. Se me o ki na yo la to ki fina e pa ko sa mo fo e me o fa le ko ko la to ya ana le tu el tato fa ya oma e ni aso le so ma nai ya ta fina ya fa pena fo ima tato na ko le ni aso ko ta la yo tato ma ftana pa ftai